It-tieqa ta' dwejra m'għadix teżisti. Dak li konna ilna nafu li jista' jiġri seħ l-erba' filgħodu għaliex dak illi xi darba kien blat mill-iktar qawwi din id-darba ma felaħx għar-riħ mill-majistral illi ħakem lil-gżiritna. It-tieqa ta' dwejra li min jaf kemm affaxxina t-turisti nġibdu ritratti qudiemha u ħalliet memorji fl-imħuħ ta' dawk illi żaruha spiċċat fix-xejn. L-ewwel rapporti li t-tieqa ta' dwejra se tiġġarfet għal kollox daħlu ftit wara d-9:09 filgħodu. Bawċin li marru fuq il-post jikkonfermaw ftit tal-minuti wara. Bl-aħbar tinfirex online wara li one.com.mt kien l-ewwel illi ppubblika il-medja soċjali intliet b'kummenti u rakkonti. Fost dawk li kummentaw il-Prim Ministru permezz ta' Twitter. Ir-reazzjoni kienet tixed kemm il-Maltin u Rawċin kellhom għall-qalbhom din il-ġawra. Il-ġeologu Peter Gatti li saħansitra kiteb rapporti dwar dan il-post fakkarna kif iffurmat it-tieqa ta' dwejra. Tieqa kienet peniżola, però li kellha xquq, kellha propju xquq fondi u dak ix-xquq baqgħu jittiklu bil-baħar sakemm ifformat dik it-tieqa, ġifieri dak il-vojt li hemm li mbagħad kull ma fadal kien saqaf u sieq li tissapportja dak is-saqaf. Maż-żmien l-elementi naturali bdew jagħmlu tagħhom. Rapporti li Gatti għamel ftit snin ilu wera li s-saqaf tat-tieqa ta' dwejra kien għadu stabbli u għalhekk kollox jindika illi kienet is-sieq li ttieklet u ċediet bil-mewġ. Ħafna nies kienu qed jibżgħu l-ħajja għas-saqaf. Fil-verità, is-saqaf kien għadu pjuttost stabbli, ma kif forsi kienet fadallu anki 20 sena oħra jibqa' stabbli. Imma li ġara d-darba huwa li waqgħet is-sieq, ġifri is-sieq qelbet u ovvjament ġibdet is-saqaf ukoll. Allura tlifna kollox issa. Aħna li konna qed nistennew li ħajjiġri huwa li jaqa' s-saqaf u jibqa' s-sieq bħala stekk ngħidula bħal-mejja l-fungus rock. Fil-verità li ġara huwa li tlifna kollox. Fl-aħħar xhur One News tkellem mal-Professur Vincent May li ġie propju Malta janalizza dan il-fenomenu. Bħal esperti oħra, donnu kien profetiku. I first came and saw the Azure window 38 years ago, and then more recently I've been again, and this time when I've been looking at it both from the seaward and the landward side, I am somewhat shocked by the amount of cracking and loose material which is there, and also by the amount of change that has been in the last period of years. All of what I've seen leads me to think that it is going to be very difficult to do anything to actually prevent those failures happening. Għaliex it-tama l-aħħar ma tmut ftit xhur ilu konna nsistejna miegħu x'seta' jsir biex insalvawha. Ma tantx kellu kliem ta' kuraġġ u żmien ta' raġun. There have been reports which suggest ways in which it can be held together. Frankly, I don't think they are going to do the job. They would be very expensive in many cases. In other cases, it would be almost impossible to get there to deal with them. And the time scale in which those failures might happen is, despite all the expert experience, is very, very difficult to forecast.